Hello pelok pejor kumnu pilong. Te prolog ustip jerwa ula tam ya kewut na barok kinong shot haka IBD Indian Best Dancer. Marsin kilapan bena ba ula tam ya kiwut na barok kinong shot ustip ula kendet trit. Marsin usngap ya kata ba ula tam ya kiwut. आज मैं आप सबको अनाउंस करने वाला हूं कि कौन है आप में से जिसको हिंदुस्तान सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है और सबसे ज्यादा वोट्स दे रहा है। सो अभी तक इंडिया ने जिसे सबसे ज्यादा प्यार देकर बना दिया है हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट, उसका नाम है स्टीव जर्वा। Latikna prolog ba ustip un poise ke thong ba un ra ya ka jing job wan ra ya ka nam apo ka jilla Meghalaya. Tangkwe prolog ngakaw aban ong ipi ngayo I ngi ki khasi ngidap tang haka jing lorni bat ka jing bisni keng bele nga ong kumta prolog wadla da kren ka ktin khasi ru bapli tang ba ude na po kare khasi hinong te finally ula kren da ktin khasi ula pan vote da ktin khasi haka stage ka bu shot haka IBD Indian Best Dancer. हेलो इंडिया, मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। वोटिंग लाइन्स आज रात 12 बजे तक खुली रहेंगी एंड शिलोंग सिंगोपा बनगोट लेमेंगा। थैंक यू सो मच। Hakine kisngi ki beladep bon ki comment ki ngayo I hapok comment hapok ke video jonga ba ki biru ki ong o uda claim kren da ktin khase tingim I would rei o nagata ka dawngi khasi yim po ration shunuro ngi tap tangka jing bisni bat ka jing lorni keng lerdon upara jaj jongi u persyang ban shimenta haki different ki ba kinja jing ya thong kin tho lat ban kumnu ban ngin pen down yo pen rai o shidin lada don upara khasi jongki lada kren ga kten khasi tasi kenten anganten te ulalong ukun dikhar kumangai for example hakapor bangakren ga kten khasi angadang thlun hakapor bangakren kten khasi tanga de ukun dikhar habanga ngap prolog yakineki tin ngasnya pang nut shisha hantu kata-kata wala dangim syong syapo keri Meghalaya ru tang bangi persyang baik ban keren kakin khasi bale ikwa baga jajongi kan kiu shikmat wala dangim syong syapo keri jongi ru kseri ke jela Meghalaya ru wala dangi syong syapo ka syabar jela ru ta bangim kler kakin khasi kat bangi dang persyang man keren kinong bisni kinong lorni lu kitang yai persyang ban kumnu man ong ngamla ban explain yi people pila siang thu nga thrai bel kumnu nga ko ban ong yi phi tementaru tangkane ke nga ko ban ong yi phi perlok finally Steve Jerwa ula kren da kten khasi hakene kisngi ki bela dep phi ong oh ngirem I would you kren kten khasi pe kene ka klip ngap ni phi ula kren da kten khasi ula pan wood na phi kata kan depend baro api kan syong baro api la pi kwa I would te I la dipin kwa te kan syong hakamon jong pi ka kamram jong ngaban pan siaw thu ye pi la de phim tip kumnu ban wot ka taru nga la de sna ka pang ka video na benta ustip kumnu ban wot yo wala dangam don ka relation bat uru tang banga seput baiknya ka ki prakasi jonge la de pision thu la de pi kibru kiba kibadon sense na thrai phil siong thu kibam siong thu nai like nai subscribe siong pha nai pe ya ka video skip ba stip ula tam ha ya ka vote na baro kinong shot hakane ke tiaw ko bawan phila ban vote yo phila ban vote biang ka sa jain bat ka siu blay kumnu ban vote pe hangne ngan hikai phi da page benia bha mo khobre sibun prolog la episode tanat ikine ki content ki bangakran coba like kene ka channel like kene ka video subscribe kene ka channel ka jongi nang ba phin yo ki informative ki khobor kene ka channel ka jonge khobre sibun kong prolog phia download shwa yo Sony Live app na Play Store le Play Store te tho kumne Sony Live app mo te phil lip tho Sony app in yo
haban install shwai u hang nemo nga already le install yo pi install yo ane pil install yo pin yo ikum ne ko interface apo yang u te pi yo yang ne room more klik tempur ane pil klik more yo yang ne sign in haban sign in shwaya ka phone number yo pi yang ne ka mobile number yo pi sign in mo pendap yo phone number yo pi dan klik hang ne next ane pil klik next te pin yo ya ka OTP ha ka phone yo pi mo ha ka message yo pi te pendap yo klik OTP dan pil pendap OTP te klik harga next dan klik next was successful kamut kala long te nang ta pade blog in le kumno nane shikman up te phio I hang ne ka jing tho play now te hang ne haban slide mo slide bai shikman slide bai kumne kumanga slide te slide bai mo blog kumna te pin yo hang ne ka jing tho vote now mo te pi yo I hang ne vote now te klik hang ne vote now mo yo I step jarwar udon hang ne then pilih klik ya ketu vote now kan man rai pi shakwe ka interface mo te kumne yo I kine ki judge kilami kamu haban vote haban klik hang ne vote now te then pilih klik ketu vote now pin yo I ya ki contestants ki kamut ki nong shot hang ne ki list jong ki step jarwar udon hang ne bat ki ki khar te kawe we upri ula ban ai hadu san phau tali ki votes apo kawe ka show mo te hang ne nga klik hau step jarwa te nga ai vote ya u step jarwa te ngan pan ep kom no manan vote mo te pio yang ne ka jing tho vote now te haban klik ne ka jing tho vote now te pio I ala dep ai kawe ka vote ya u step jarwa te lan ko ban ai biang te ngan klik biang hau step jarwa mo ngala klik biang hawot pio I hang ne la kiu ka jing tho r dengan vote biang la kiu biang ka jing tho lai pe dunga bangala circle pio I te kumne gain peter ter haban klik bai ha ka to ka vote hadu san phau tali nga san phau tali vote jong ngala ai paro ki vote jong nga ya step churwa kana pun yo ka jing chop te pio I hang ne votes not available kamut kala dap san phau tali kamut nganam la shu ban ai ka vote kan tash ni kala dap sen phau tali ki vote mo te la denga ko ban ai vote biang te haban up hakwe pat kesni te ngala ban ai vote hakwe pat kesni kapor khandai bje du katar bje porsni yaw jing ai vote kan long tang kesni sai jain bat kesni uble te ngathara blog thila siang thu kane ka jing bata jonga te siang ba ai vote yaw step serwa mo te siang pa subscribe ke channel Dewan Temai ke channel ngaku boleh sibun man pe ke video